megalayapost.news. Ubasa senesotun pada MLA-MDC baru ku Menteri ke Sarkar Jela rengkat kejing don kino yalam ke Bernihat Sports Association BSA mentah kesengi kila penong ya kejing let jurip ya kejing pentrai ke studium kabalatai ya kejing lut kabalakon sya kesan penyo folklor hapo kemadan BSA ha Bernihat ha ketika sengi bela penong ya kejing let jurip ya ketika studium lasaki da kejing don kino yalam bat kit khot ke BSA ki bekentup ya uba wan prang lengdo kum general secretary uba Jayan Seliang vice president lambat kiwai lengba jong ketika sengi nalor bela penong ya ketika kejing let jurip na kaliang kinungelam ke BSA kelapun kop burom ru yau bahasa senesotun kabalong kum kata kadang jong kejing burom namar bulong kum presiden ke BSA nangta kum MLA MDC baru kum menteri hak Sarkar Jela. Kani ka golf course kanwan sana dan kani kanwan sana ini setai kanwan din suah kata kani setai ai kamadan Lale sibun kini kikam apo kerja alam kerja pi dan scam mau beli IP kerja start kerja sempang bidang don sibun kikam maka bisa kedon tiba hapok ke jimut ke perkat ke jongka om tang kane ka stadium ngidon kam suki indoor stadium ketika second round ke indon setel ada long kebala in so perkat dan super kemau kredit di perlok ban yatip ya ketika second round de ke por blow secretary menga leng ka SR BP nilai yo ya ke siu sikat to kan ne kinong senong ibadai nang ne nang senong norem idon kibyo sanfo ndru ko jar kawai ka jaga kem semlah kata kali haus nam arjar nyau arjar pra di katu kali gaji persang jung kitu kino yalam jung iha kitu por kat baila dan rengis kawan ayu yau play buat udang i cisha ya kali kemadan ke i ke jungi kali kemadan ke ai yang ai ke training ngade weight clear barim bhag jo kali kadong kathai bat jong kari boy berboy sudah tu ala 100% na ganehu haus nam dai pupra daily ba kan kemadan pengalaman long win clear for the boy ubah kibru itu bah hapsu long bekerja long la itu itau kibru ngat de nama banga kam long lebat bat gadon kaji la kai compare dia jadi ni dekat daul kami itu ha kaji long presiden joy badeng misngopan ayo sisa nagliang ke BSA ke bah haki tu kipor la excited kala dan rei kala tanti komple de kene ka jing kristom nagliang jong presiden ni ba menta lalong ku minister Ngacu itu lebih hagi por ke baca ni amat hadu armut lain ke presiden ke BSA rei kapoi sana ru kalau syukur tang hagi por ke lada don dalam hadir melakut kepor don ke meeting jok ke BSA berpertemuan no yang kita ikam mereka juk kita ikam mereka dangin baik kemudian kalau komju dan diskoran bak bah sikade bah kinong ikam di pemerintah jok ke BSA don kemudian menilakai don kemudian menilakai mereka ngasko ai kejing kubulai ke basi kade di babun di bakam nilai remix lah sebenarnya buat kibanak menilai buat kibumnak menilai bol kibakit ya kaneka biasa anda kibakit yang biasa kita ki pro jabin sudah kibakoi buat IT yang ada balada kadon kadang kupur kabak biasa lembaga kaji pertip negara yang sekretari kaji pertip negara yang presiden bahkan don kadang meeting dikira ya boy kadang kroi Wajib berkat nam takakam joka BSA hi berkoi. To ulai undang edor rakat bat ngilang borok perai kinong jatre nam takak BSA kaba BSA je ketup nadu umling sadu som tanga terte. Rei kini kesini waptang isno watang ba jiduna ki klub ba ki tim ki bat boy sekadai ka jipun kup ban burom ki jongi pan nagreng BSA yo presiden ba tristom lemta
ke BSA ke jongi namta PE om magan chu penkesan yang tapi tak jom mat ke jom PE ke jing trai bau present jongi orang ra yang kat ke stadium ke ba hapu jok ke dong ke thai ke jongi pori boy ke patdan Aku juga por como presiden jongka Bonhap Sports Association. Kublai shibun yang kecing kersan ke jengpi, kublai shibun yang kecing ai jengmut lang ke jengpi. Ka Bonhap Sports Association hi kalong ka association ka bodon ya ka jingas tu jengmut. Ka bodong ka association ka bayaran ti hagan kono ka kam na ka benta ban kentiu kam tom habide ba kam sports habide ka football ka ba ka association ka kam concentrate but lingba ki jingger ku lingba ka jinge trailang agaba ka sarkar MDA 1 aga jilam jong honorable chief minister sa Conrad K Sangma lai yang ye kene ka stadium agaba lada ban sanction bal ada ban tay kene ka stadium aga maun ka ba sanklur new pholak approximate but nagalang jonga kumbu president jongka Bonhap Sports Association pada kejugo por menta kumu MLA MDC but kumu minister ngala buru kejingker pat syaka sarkar naga benta syaka sports department naga benta barnang penbit penbiang cucu habidai bat kene kebadan kene ka field development nangta ki fencing ki banabar nangta ki jakasa jong ki players kadon kano ka tournament but gidang don ru ka space jong kene ka madan agaba laban bu kum ka open gym lane ka indoor ka ba mangi don kam agane ka than Dekade ke stadium nasuban ai ki jingkublai yau honorable chief minister Sir Conrad K Sangma but yau sports minister ya ke sports department i broke away ki engineers ki officers ki pedai di kmi ki bala penbit penbiang ya ki paperworks lane ya ki plan and estimate nak bentakan ke stadium kalong stadium kabla internet but nakaliang jonga kumbu president pangilayo banikren banya peliu jumut lang bagi members batang kane ngi pathun bat ngala ai ke jingtho shaw honorable chief minister chief sports minister na ka banta kumlo bangin la ban binbit binbiang susu ya ke stadium nang ba kene ka stadium kabadon hani apo boni hat kapalong Boda ke Assam, na Shiliang keladai ke Assam, pan hane ke Madan, ke Basaki, ya ke Jinglong Trai, ke Jongi, bat ke BSC, ringkat bat ke Dorwash Nong Lum Nong Rim, giron ya ke Jingya Sotu Jengmut, bani Trailang, ringkat bagi clubs ke Baper, na ke mentah kumno ban nangla susu, ban penitenat, lade ban penuandore ke stadium, kenang ba, ikun sama ke Jongi. Kinyo ay kalat kalenti na kumenta ban practice ban yelek kai hakini kemadan ban la ban attract lane bangin la ban yoi ya kita ki players ki badon ya kita kasap ke bakerpang kasap ilek kai football ke joki hakaba kinla ban promote na kenika madan chaka district chaka state ban kumta der Megalayapost.news